Wetso madume nako ke bosupa mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television primaring ya tsatsi ya Labone ntse o kopana le nna Benson Phutego makore ditibolegela ka gore ba ditlhogo. Puso e tla oketsa madi a abetsweng lenaneo le lešwa la tšhema gore bomme ba kgona go ikopela dithuso tsa lenaneo leo ka dipalo tse dintsi. Leeto la malatsi mane la tautelo Estonia re ala kari le mohumagadi wa gagwe mme sije kari le wetse. Setlhopha sa motshameko wa chess se emelela go ya kwa Accra, Ghana go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa African Games. Wetso yo tsiong ranola ka puo diatla kene Patricia Chobonyane eme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla oketsa madi a abetsweng lenaneo le lešwa tota la tšhema gore bomme ba tle ba kgona go ikopela dithuso tsa lenaneo leo ka dipalo tse dintsi fa bua kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la bomme kwa motseng wa Paje. Tautona Masisi a re lenaneo le diretswe go tlhabolola le go tokagatsa itsholelo go akarediwa ya bomme. A re seo gape se ka fokotsa le dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno. Se ba etseng tebogo ka pego. Banni ba kgaolo ya Serwe ba kokoanye mo kgoteng ya Paje go ta go keteka letsatsi la mahatshehatse la bomme. Ha buisa banni, Tautona Dr. Masisi o tlhalositse ga puso e dira maiteko go tlhabolola bomme jaaka go ta ka mananeo a itebagantseng le go tokagatsa matshelo a bone. Jaaka re bona matshosetsi a tsweletse le kgokgontsho ya mapolesa ke le ka bolela ra go oketsa madi a ngo lephateng la bong. Ya ke tla go kwetla go parlamenteng ke ne ke batla go botsana go tla nku gore madi a oketsega a tsone go 200 million a tšhema a ya go itale 500 million ya diriseng sentle a boele itsholelo ena a la nkutlwa mme bokete ra go leba ka go bone okay, you are not saying the Malapa. You know, how to get a super or a Saturday, Saha Memo Kabulo. This is all part. The Kamoring, Musadi, Arias Child, but how we done Musadi, how we done men, we does a child. More, put a more lower. Right, over the one men, but say the Malapa. Bomme ba kgoletswe seabe sa bone mo go tlhabololeng lefatshe leno. Women and girls have made huge gains across the world and in Botswana, demolishing barriers, dismantling stereotypes. Now I want to also recognize or take the opportunity to applaud Botswana for the significant progress in the implementation of the Beijing platform, which I mentioned a moment ago. And successive governments in Botswana, including the current leadership,